bersama saya. WS Gerak Rasa Sikilan, Gedung Cimacan, Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan. Gerakan silat Betawi Kebon Baru, ciptaan Babe Ibrahim bin Matrosa Sabtu. Gerakan silat Betawi Kebon Baru, ciptaan Babe Ibrahim bin Matrosa Sabtu. Gerak Rasa Sikilan, Gedung Cimacan, Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan. Gerakan silat Betawi Kebon Baru, ciptaan Babe Ibrahim bin Matrosa Sabtu.
membawakan silat Betawi Kebon Baru. Ciptaan Babe Ibrahim bin Matrosa Sabtu.